La Cumissiun da Gestiun. Las persunas cun dretg da votar controleschan sco organ comunal suprem las activitats de las autoritats comunalas e de l'administraziun. Questa incumbenza surpiglia la Cumissiun da Gestiun, per usce dir en substituziun de las persunas cun dretg da votar. L'incumbenza della Commissione de Gestiun. La Commissione de Gestiun controllescha la gestiun e la contabilitat della vicinanca quai che riguarda sia legitimitat. Ella presenta ses resultats a las persunas cun dretg da votar u ad in Parlament comunal e fa la proposta d'approvar u da beccia approvar il quintanual. Plin avant può ella consigliar la soprastanza comunala a riguard facentas con consequenzas finanzialas senza intermetter politicamain. La Commissione de Gestiun non agina reggenza da fantom. Il post da revisiun extern. La vicinanca, per regla e responsabla la suprastanza comunala, può incumbenzar per la revisiun de quins in post da revisiun extern. En quel cas surpiglia la Commissione de Gestiun unicamain la controlla de gestiun e surveglia l'incumbenza de revisiun. La responsabilitat politic-finanziala resta en mincha cas dar la Commissione de Gestiun. In post de revisiun extern na reemplaza da mai la Commissione de Gestiun. El mo completescha quella. Las comembras ed ils comembers della Commissione de Gestiun. La Commissione de Gestiun s'accompona d'almain 3 comembras o comembers cun dretg da votar en la vicinanca. Ellas ed els vegnan elegits dalla radunanza comunala all'urna o in vischnancas cun Parlament, eventualmein dal Parlament. Con quai che centrala l'indipendenza dellas comembras e dels comembers nadascen els il medem moment bec esser engagats dalla vischnanca, far part della soprastanza comunala o esser parentar strecciamain o trasmaridaglia con ina comembra o in comember della soprastanza comunala. Ils dretgs ed ils duairs dalla Commissione de Gestiun. La Commissione de Gestiun può prendere in vista en tot las actas comunalas, uscen avant chi n'ha dat negins arguments contraris per motivs dalla protezione della persona. La suprastanza comunala presenta alla Commissione de Gestiun totis protocols e totis documents necessaris. Las comembras ed is comembers dalla Commissione de Gestiun sottestatten al secret d'uffici ed en sottomess all'obbligazione de discreziun. En la Commissione de Gestiun vala il princip de collegialitat. Las comembras ed ils comembers representan versanora l'opiniun de la majoritat de la Commissiun. Se la Commissione de Gestiun intercurrescha in a facenta dalla quala persunas parentadas strecciamain u tras maridaglia cun ina comembra u cun in comember han interess personals directs, prenda scisa la comembra u il comember dalla Commissione de Gestiun per tuccia. Las comembras ed is comembers dalla Commissione de Gestiun ston era prender scisa se ven intercurrida in autoritat u in uffici dal qual fan part persunas parentadas strecciamain u tras maridaglia. La moda da lavorar dalla Commissione de Gestiun. La Commissione de Gestiun può far controllas da tut temp. Il pli tard suenter il quintanual vegn ella però activa. Era che las comembras ed ils comembers reparten tranter els singulas incumbenzas e secturs da controlla resta la Commissione de Gestiun la finala ad ina responsabla sco commissiun completa. Las controllas e lur resultats vegnan documentats en scrit perché els saian suandabels. Cura che la Commissione de Gestiun a terminassia controlla discuta ella ses resultats con la soprastanza comunala. In una buona discussione finale aperta promuove la relazione di confidenza tra le autorità e la Commissione de Gestiun. La Commissione de Gestiun compilescha per mauns delle persone con dretg da votar o tut tenor per mauns del Parlament in rapport en scrit e fa la proposta d'approvar o da beccia approvar il quintanual.
collaborazione con la suprastanza comunale. La Commissione de Gestione è indipendente e surpiglia responsabilità mo envers las persunas con dretg da votar. La suprastanza comunale non la può per quai dar nagines instruczions. In barat regular e confident tranter la suprastanza comunale e la Commissione de Gestione è tutina important. Mo uscia pon la Commissione de Gestione e la suprastanza comunale execuir lur lavur en favur dalla vicinanza. Tutte le informazioni ed ulteriori videos davart il tema già tastis in la pagina web dall'Uffizi da Vischnancas.